C'est le projet qui doit transformer la Guinée. Ko eɓɓore hanude waylude wi'en moƴƴinde Guinée e konunkoɓe laamiɓe leydi ndi ila hitande ujune ɗiɗi e nogay e go'o hino waɗi ɗum eɓɓore mawde ko fii o girde janɗe mawde Simandu mi woni e yewtude fii mum miɗo faala geɓal an Simandu. Mais au fait, kono ko honno woni nde eɓɓore? Simandou, c'est une des plus grandes mines de fer au monde. Simandu ko fello marungo ogirde janɗe ɓurde e mawnude ka aduna. Fello ko wawa ogede tonuji milliarduji jetati adanuji moƴƴinirɗi janɗe. Hakke ma ko ɗe janɗe kelɗi hiɗe tawa e ɓuraɗe e mantede. Hande société ji leyɗe janane hino senniti tumbe 4 ngo fello. Sengo woto ko société wi'eteɗo Winning Consortium Simandu hummondirɗo e société ji sinuwaɓe ɓurɓe e ɗuɗude. Ngoya sengo ko société wi'eteɗo Rio Tinto jeeyaɗo Australia hawtodirɗo e société wi'eteɗo Chainalco sinuwaɓe moƴƴinoɓe bafata. Nde eɓɓore ko ada yuɓɓede ko hitande 1997. Hande moggo golle ɗen woɗɗike lannude. Laana jordi ndi kilo 150 iwayndi ka fello Simandu ya ha ka pooru Moribaya moƴƴinama ko leydi Chine ko ɓuri e ɗuɗude ɗe o girde naɓete. O société mawɗo Baowu Steel moƴƴino bafata mo sinuwaɓe jeeyi ko milliarduji $6 ukki e ɗe golle wonano ɓe hoolori kelɗugol ɗe janɗe non. Landal mawgal ngal ene Guinée heɓay tono Simandu ko ƴangal fi ɓantugol leydi ndin non woni e yewtirde laamu ngun. Nde o girde hino haani addande leydi ndin ngalu golla maandiji no ndi ɓantora. Hitande kala gouvernement on ko $700 habbi ko ɓeyda ngalu leydi ndi. Kono non ala no kaydi haldi fottindi yitire ɓayru ndi saakitaka e hille sariya on no holli ko farilla e laamu ngun saakitugol ɗin kaydiji. Joni laamu ngu général Mamadi Doumbouya ardi no habbi nde o girde ogete ka lannone nde hitande ɗo caggal duuɓi 20 Guinénaɓe hino habbi geɓal mum Simandu. Et après 28 ans d'attente, le peuple guinéen veut maintenant sa part du Simandou. Je veux ma part du Simandou. Merci pour les travaux, merci beaucoup. Mon Afrique et moi, nous deux, on forme ainsi beaucoup.